ji destpêka rizgarkirina gundewarên Parêzgeha Reqa tîma derbasbûna hawarî ya lez ku bi ERT tê naskirin hate avakirin. û di demekê de bû pîwîstî bi pêşkêşkirina alîkariyan ji welatiyên ji deverên şer dirivin bi awayekî lez hebû. Her wiha vekirina kolanan li pêş vegera welatiyan piştî rizgarkirina Parêzgeha Reqa. تیما ایارتی جی کمین بون که در باسی باشر رقا بون. پیشی رزگار کرنا رقا مدست به پاکش کرنا کلانین سرکی کرد. جبا ولاتیان دمابد گرن لبوان حسان به. پیش را مدست به بگوهاسنا ویرانیا کرد. ما گلک تاخین ویران بوی پاکش کرن. اوه بو اسدما و گرانا ولاتیان رقا. د ERT دا تیمک تایبەت هەیە ji bo jivînan bi neşteciyên Reqa re û hewceyê wan bi alîkariyên sereke yên lez çin e. Ew pîwîstiyê didin projeyên bingehîn ku sûda xwe li civakê bi giştî heye, weka tora avê û kerevê. الأولوية المشاريع البنية التحتية اللي هي الكهرباء. ام گرنگی ددن پروژه‌ین بنگهین و که آوا و خارنه و تورا کهربه. ما جباجار طبقه دست پیکر. ما تونیلن کو داعش دبندا و منصور دا چکر بون هلوشاندن. هر وها مریا دست پیکا بندا و الفراته غیر کر. یەک ji projeyên ku tîma ERT niha lê kar dike qada Naîm e ku welatiyên Reqa navê we kirine qada Cehîm e an got loje ji ber kiryarên Daişê hovane li vê qadê. Lewra ERT dît avakirina qada Naîm rengê şaristanî dide bajarê Reqa û geşepêdana aborî ji firoşgehên li kêlekê vê qadê re çê dike. ودوار النعيم مش معروف. قادا نعیم نافدار الجمولاتین رقا. او سمبولا بازرگانیه جه فروشگهین لکهلکا قادا نعیم. ملاج کوندا فیر بویا کو لقادا نعیم رونو و دما خو در باز بکه. مخواست کو ام دیسا قادا نعیم وکه دما بوریل پیش ولاتیان وکن. ام دی پرنگی شارستانی و قاده جاردن وکن و آرمان جامجه او کو ولاتی جیانه کنو لباجاری در باز بکن. حياة جديدة. تîma ERT yek ji mezintirîn rêxistinên xwecihî ye ku li ser gelek aliyan kar dike ji hawarçûna koçberan û birêvebirina projeyên aramiyê. Ew ji aliyê Ajansa Amerîka ya geşepêdana nedewletî tê destekirin. Rêberkalo, Dengê Amerîka, Reqa.